Chief Executive Member ka KHDC ba penyat sing siem ha kejingkeren jengu ha kasingi pelat ya kikot wat benia halor ki an kiriti dustur bat kiwei jong kikasi. Umla klem na penpau kejing songo bakerpang yu sembut menteri ramba kejela ba Presiden Tensong. Kani kejing songo jong CM kadai halor kebenta banakaliang ba Presiden Tensong ulalong rat ba ban penyo ya kamuhor bat kejing soy jong ulat kejela ban pelong an ya kibil jong ka district council. UCM hagajing keren jeng syakipat ba olong nadu belawan ra ikibil ka DCA kala long kum ke jaka bomdon batrikam badai tat hadu belawan uba prestun kum ukli do jeng ka DCA ulalum lang ya laiteli ke district council na kejela banyak keren badya peliu jengmut ulong ba nadu bawan uba prestun Tensong kum ukli do jeng ka DCA layo ban ra ikimat sholat kejela hadu baya kibil kiba sateng lala ban pelong an bat wala utrei jarjar uiet ya kejat benriu klem da penpau perthei ya kakam keba ulale nadu usnam arja khatra ba niyo eka government gejungi bat hadir kata arja apply ke eka experience kejong ngashinet kum MDC ba la job nadu usnam arja khatsal hadu arja khatundai iba PNCM in kubur bat masaki kata ni hab ban ya kun ting ban yo ban asal ni keno kabil ke jungi na khamta ke jing toy jung kipat ba ke jungi habide bat ke jing menjur kibil jungi na governor jok ka Meghalaya nama ba pun sien kin kibil ki bangi hab ban legislate apa house ke jungi ka hab ban ya in ba ka DCA department bat hakitu ki por bubun sien ke DCA department ke bangi syam kesudaitan ke department bom dan kam lapan orang. Nomor bun ba kibels ke badan kam bujuni kisakut hante klem la ban materialize dan la ban penlong kam. Andalawan Deputy Chief Minister di Sabrastun nak kenal ikut ya ke meeting jom ki District Council baru alai tadi apa secretariat. But yang ke ba PP so badan kam bangin dan kejing trelang nak yang state government bagi district council. Tengi penpau bagi jing hukum MDC tengi la tauan undan ba itu taki an dijungi. Namar ba kata ka proses prosedur ke bubun se kam jupoi syariah governor kasaput matang hapo secretariat. Tekani ka jing penso ke jungi nadu tu kipor la penlong ni Sabrastun Tensong deputy CM ba in form equate ka expert committee haka state level ka badan lang na baro ki department khamtam na DCA department na law department bat nangi kum ki district council te nakalian ka jungi ila constitute ya kata committee la notify bat hadin ba constitute kita committee ni sutu bakakam kaya shikmat kalau smooth bakakam but kibabun PE menta nadu 2019 hadu menta kini kelembang kibabun ki bills kibangi pas hapot sponsor ki yo ekasan na governor masuban ai legal pang ye deputy CM habede kani kajing pelat kot jing research ki riti ki dostor jungi kalau shibanta henry ka thau anru kalau shibanta ka bakongsan haga imla salah pejungi lada ngiyo ki an ki bas kem ken ya dai lada ngiyo ki an ki bas sunjol ni namtep ni poi shei te namat takadaw na so ba ka legislation ke jungi dan kam ban klan lingba ka jing trelang jungi ba ka state department kubleshi bon sa Presiden Tensong hadu menta idang dehi deputy CM ba pek ya ka DCA department but shibun ki kam ki bampau shabar hapo partai hapo social media lagi babun ki kam ejak genreo ke bagi la le matrai kin sepertu hadir ladang itip kita ke bana kalian ni la persat